u ime mojih kolega, gradonačelnika 4 opštine sa severa Kosova i Metohije, želim da vam se obratim i prije svega zahvalim komandirima stanica i predstavnicima regionalne direkcije Sever koji su danas bili sa nama. Imali smo sastanak na kojem smo doneli određene zaključke i koji će pokazati jedinstvo našeg naroda na ovim prostorima. Potpuno podržavamo i razumemo naše policajce koji ne žele da uručuju opomene roditeljima koji voze svoju decu u školu, vozačima saniteta, studentima, kao i svima ostalima na severu Kosova i Metohije, jer srpski narod želi normalno da živi i da ima apsolutnu slobodu kretanja. Takođe, naš narod je zabrinut zbog prisustva policajaca iz Prištine i iz drugih delova Kosova i na to su nam danas i predstavnici regionalne direkcije Sever ukazali. Srbi na Kosovu i Metohiji mesecima trpe teror Prištine. Otimaju nam zemlju na našim kućnim pragovima, zidaju nove baze koje postaju vojne baze. Pripadnici specijalnih jedinica uznemiravaju i maltretiraju naše sugrađane i naše porodice i decu. Zahtevamo puno poštovanje Briselskog sporazuma i da se pripadnici saobraćajnih patrola iz Prištine hitno povuku sa severa pokrajine, jer ne postoji ni jedan razlog niti osnov za njihovo prisustvo ovde. Srpski narod je miran, mi smo svoji na svome i ne predstavljamo pretnju bilo kome na Kosovu i Metohiji. Pozivamo pripadnike međunarodnih misija koje deluju na ovim prostorima da ulože svoj autoritet i osiguraju poštovanje Briselskog sporazuma i da se saobraćajne patrole, ali i ostale jedinice koje su došle sa Kosova, povuku sa severa